Assalamu alaikum әдеулі халқым, ассаламу алейкум бүгінгі Құтлы мерекеміздің барша әзиз қонақлары, hürmetli zamanlaslar. Бүгін міне кіндік қанымыз тамған жәннет мәкан. Алла нәзір үскен ана отанымыздың тыныштығында, халқымыздың парақатшылығында, еліміздің дәстүр-қалалардың төгін шашылығында сіз әзілер менен және бір мәрте дидар несіп ұшырасып отырмыз. Hürmetli достар, жыл давамында 4 мәусім болар. Әр мәусімнің өз алдына көзаллығы, шырайы, сұлулығы болар. Қарақалпақ халқының ұлы шайыры Әдімбайға Тәжмұраттың бір жыл ішіндегі бір әжайып қосығы менен құтлы мерекемізді бастасақ. Жыл ішінде ақ қыраулы қыз сұлу, көрер көзге іштен көреді сұлу. Талантлының yoş ілхамын шалқытқан, бәрінен де мол қырмаллы, мол жемісі алтын көз сұлу дейді. Достар, міне шайыр ағамыз айтқандай, сол мол қырмаллы, мол жемісі алтын көзімізді жұмақлана келіп, ақылпасқа бөленген қаһарлы қыс фасылда өз кезеңін күтіп, есік қағып тұр. Достар, міне осы фасылларға, айларға алмасып атырған бір пайтта, бүгін республикамыздың пайтақты болған Нөкіс шәһрінде үлкен той, үлкен қуаныш достар. Әзиз қонақлар, İnsan өмірге келер екен, ол өмірден өз жүптін тапса, оннан ұлы қызы перзенті болса, ұлларымды үйлендірсем, қызларымды қияға қондырсам деп арман етеді. Бүгін сол арманның биік шыңларына жетіп отырған, кешеміздің себепшілері болған жастарымыздың атасы, біздің заманласымыз, достымыз Әлишер Жанның шаңырағында, Гүл Айданың шаңырағында үлкен той, үлкен қуаныш достар. Ата-ананың арманы ұлдың бақты жанғаны, ina батлы ибелі жақсы келін алғаны. Ата-ананың арманы қыздың бақты жанғаны, өз қызындай көретұғын құтлы жерге барған дейді. Ата-аналарымыз осындай бір үлкен арманлар менен той жасайды. Бәсеңізге құтлы мерек болсын. Әзіздер, бір қол шапат қошеметелеріңіз болсын ағайлар. Қаққанша күн батып, қас қаққанша таң атып, гә қуантып, гә қилантып, уақыт өтіп баратыр. Бір-біреуді дос етіп, кеуілерді қош етіп, кейде араз, кейде өш етіп, уақыт өтіп баратыр. Жойтылғанда бір манат, әй қиланасаң салып дат, білсең алтыннан да қымбат, уақыт өтіп баратыр, уақыт өтіп баратыр. Достар, міне Әбілқасым аға өтіп бергендіктің міне шайыр ағамыздың айтқандай, сол өтіп баратқан уақыттың бірі бүгін 15 ноябрь 2025 жыл сәнесінде үлкен той, үлкен қуаныш достар. Енді достар, бүгінгі мерекеміздің, осындай мерекеміздің бірінші басқышы Алла нәсіп етсе, халқымыздың алғысына месар болған Қарақалпақтың әжайып бет ашары дейді. Мына түскен келініміздің бетін ашып, ағайын туғанды міне атларын айтып таныстырып өтіп, біз міне бет ашаршының уәзіппіз достар. Бәршеңізге құтлы мерек болсын. Енді мына келіннің мұрындық апалары, келін тайым болған болса, ортаға апшыға қоя керекей. Buraya da akil olur kendini. Келді, хау сүйінші қалайық, сай дәстүр һәм салтымызға келін күтіп алайық. Қадемлері құтлы болғай, келін келді қараңлар, басларына бақыт болғай, келін келді қараңлар.
Rahmet, sağ olun. Al endi buna Mavluda degan kelinimizni berdi. Qayda? Ha, inanayım, bara qo'y. Yana bir kelin kerak qo'qaptaldan. O'ng tarafga, shep tarafga. Al tayaqqa besh, bana qana aytib bergan, tayaq bo'la qo'yganda. Meyvenin lalinden bo'lgan sadan keteyin bir ajoyib bir tayağımız bo'lsa bereyik mine. Ustab tur. O'rniga qapasi, endi o'zing ustab turasiz. Qayda? Nima bo'lama? Ustaytin? Tayaq qayda tayaq? Oldu mu? Rahmet, müzika rahmet, salamat bulgaysa. Al dostlar, hürmetli konaklar, aziz bugünkü kişi katlaşıcıları. Bet aşarga ruhsat mı? Bir ağamız, yel ağası, Kalaver'de bugünkü üydün iyesi Alişercan ruhsat mı bet aşarga? Kayda Alişer? Palvaşıp. Oy, buna uşak mı? Boladı, kalkım söz söyleyin sizlerge karab, turman bugünkü bet aşarga ruhsat sorap. Toydun dankı ketsin cahange tarap. Avlayma kutlu olsun toylarınız. Toyga jinalgan dostlar, ağa ne karındaslar, toy dese jumalar, kubaslar, barlık şakırlıgan yoldaşlar. Jigitçilen kız javallarga söz taslar. Sözlerine cevap algan jigitler kortay taslap al, miyik tartıp oddaslar, ruhsat bolsa bet aşarşı nasihattan söz baslar. Men aytsam gapning bir joyin aytaman. He, akil. Mana bayla. Men aytsam gapning bir joyin aytaman. Kepegin qo'yib giling bidayin aytaman. Qavg'in o'plab giling gurushni aytaman. Tavulgan jaksiga aytaman. Mına kelge ilg'in nasihat aytaman. Diqqat bilan tinglasanglar aytaman. Söyley bersanglar jibirlab aytayın deb turganni shoytaman. Xalqning bari havesi edi usunday toylar qılığa. Bul avulning adamlari biri ağa, biri ini kamalga keldi. Yer jetdi mine uylendi prezidenti şadlı turmuş ko'ruge. Adam zattın keregi deydi dostlar. Şadlığının deregi deydi. Niyetimin tilegi usunday kutlu toy eken. Dasturxanın üyülsün, üyüne dostlar jiyilsin, jiğanın toyga buyursun degen bir altın söz eken. Mine konduru kızdı kıyaga, kelin alu balaga, ata minen anaga parznası sol eken. Al endi mına kutlu toyda körser, kuanşın bölser, usunday toylar berser, özbek kazak kareken. Kelin tüse kelip, usunday toylar berilip, kelinge aytı körümlük burundan kalgan isegen. Sonun üçün kalayın, sözlerge kulak salayın, gavurlarını toktatıp, azrak nişlanayak, ay bermangana karayık, jinalgan pütkülü kalayık. Aldından gül açılgay, baktından nur şaşılgay, gözallıktың dünyası ayağına basırgay. Azgantay gana köp emes, paydalı şağı жоқ emes, aytkanday nasihatım var, kulağыңды sal kel. Халық дегенің тәрезі, hiç kimden жоқ қарезі. Жаңа түскен келінге сын көзіменен қарайды. Қалай екен келіншектің отырысы деп, қызметіменен жүрісі деп бір-біріне сұрайды. Жеңілменен ұшқалақ, söyley versen şıbırlap, ya olmasa karağım aşçı sözlü şurt bolsan, gül bozar, gürt bolsan, tek gülmege jaraysan. Sonun üçün karağım, Bekkem usta özünde aldı mene oyladı bol, aytatığın sözünde. Kaynağa kayın sözüne becireyip, üngülüp, hayran kalıp sözüne karay verme karağım. Bolar bolmaz nerseni bolup kaldı deyip kerege, her kimden bir jaltanlap soray verme karağım. O pudrası yok kerilip, modaga köp berilip, bar tapkanda üstüne koray verme karağım. Yeka hayal bas kosup, şamallap atsa biröydü, kol bulgap seni şakırsa yolay görme karağım. Kocalıktың babı kıyın, ardına bassan şüyölme, aldına bassan tağada basma bolar gelecek. Düzde yetken esinde millet edip üyüne, yesikten kirme kaygayıp, kiri sala oturma, törge çıkıp jarbayıp. Köterik deyip sözünden keçti jatkan ornundan seskede türgelip oturma, ukalap yeki közüngde. Türgel desek kiyöne, ay meyimde jemedip, ho, yelen yesin körüpsen, turaman yele düştü deyip, ayazdan kırap oturman şay koysana gazge deyip, yekşirek suwa kel, ne kıp otursan geçşi deyip, aytpa onday oyunda jasırıp kaddi boyundu. Körpede jatpa çıkarıp tek kınamına moynundu. Burungunun jolu da, yadыңda al onu da, kelip kalsa karağım, biri oğunu solundan, erkilip dur sol vakta baratırgan jolundan. Mangla şaşın şelkildep, prişyoskan selkildep, şebini yesken samalday, biri de söbet adamday, kesip etpe aldından kavundan kaçkan sakalday. İmaşkala ağırdı, üyünün mınav şumusынан arxam buldu jauır deyip. Bundan başka hazırek, jatın kırap işkendey tap bir жерді tağır deyip, kuyuğunu topulup, dıbırlap жүрme kelecek, kurt bol tüsmeyini, namazşamның şımşығындай жоғырлап жүрme kelecek. Şalagay bolmay yerinip, bidavletlikке berilip, mına üyün kalsa ilösüz, legenin kalsa tөгөсüz, desken kalsa şaşılıp, yesigin kalsa açılıp, sen жүрсен konsu kıdırıp, köterilip basılıp. Alayda köşenin bärlik itleri ırıldasıp kelip atsa, oqlauыңды kemirip sıpırаңды jep atsa, бұл da үлкен dert bolar. Bizim Alişerjanның kelini sayak degen gap bolar. Sol jaklarını usmastan oylanıp koy kelinecek. Al endi hürmetli mimallar,
Осындай үлкен тойларда бір диярым келілерді айтпасаң да болмайды. Тізеден жоғары келте көйлек киеді. Тырнақларын боятып, кірпікке жағар күйені, құрым форма қылтылдап, жылтырайды сыртлары, сыртынан көзі түскенде қимылдайды. Қапылғыр біздің міне әйтек жаң қысылған жігітлердің мұртлары. Бұндайлардан аулақ бол. Шашты қима демеймін, жөніменен қия көр. Келте киме демеймін, тізеден ғана қиялдай төменірек күйе көр. Өмір деген қатал заң, жастығың тұрмас мәңгіге. Кем-кем қадем атасаң арлық деген зәңгіге. Анау тұрған кемпірлер, мынау тұрған жеңгелер бәрді шетінен қыз еді. Жүзлерінен пал тамған шетінен қызыл күледі. Жастығың уақыт ұрлаған бәрінің іші сезеді. Сәлем бергілі қарағым, келілер, екі мәрте ийлеміз. Сәлем бергілі қарағым, жаңғай мұдам шырағың, мынау толы еліңнің жарасығы болғайсаң, сүйіп қосылған еріңнің, иіліп түскен үйіңнің қарашығы болғайсаң. Ерте түргіл азанда қызметтен сен шаршасаң да, атаң менен енеңе, қайнаға хам апаңа иілейіп сәлем беріп тұрғайсаң. Нашар болсаң түбінде біреуге келін боласаң, еркек болсаң түбінде біреуге күйеу боласаң, тұрмыстың жүгін арқалап, жүгірасаң, жортасаң, жүгірмасаң, ортасаң, соның үшін қарағым, жаралғалы адамлар жүктісіменен жасаған, бүгін семьяңызға бақ тілеп, үлесімді қосаман. Анау алтын болсағаң, мына Майқал Құзбетті ғой. Анау алтын болсағаң шаңырағың тазадан, қыз патшасы пипатпа олда бұннан атлаған. Енді сенің болсағаң бақыт інәметер саған, қастерлеп, хүрмет етіп, садық бол сен мұдан болған. Алтын болсағыңа келдім иіліп тұрып, жүп сәлем еткен жүк, жүп сәлем болсын бәлі. Аракалла, қақы? Өкті беті шырашып атқанда дәуір кетіп барысылар. Қарақалпақ елінде, дастан халықтың тілінде, тәріпленген, жырланған, не шайырлар тілінде, даңқы шыққан минеттен, бос қалмаған хүрметтен, туран атлы ойында, Жайқын дария бойында, кең абадан елінде, Қарақалпақтың Нөкіс қаласындай жерінде үлкен семья атанған семьяңыздың барлық ағзалары біздің міне Әлишер Жанның ата бабасынан таралған, бүтін аламанның мына келген әмме ағай туғанның хүрметті келім иіліп тұрып, жүп сәлем еткеншек, жүп сәлем болсын. Ал достар, көп сөзді біз қояйық, күтіп тұртты ағайын туған қалайық. Енді мына келінге азмат ұсындай тойларымызды ақыл нәсият айтамыз. Дегенменен бұл заманның келілеріне ақыл бере берсең, жаңғырамайсаң, Полатаға дұрыс па? Ассаламу алейкум дер. Соның үшін ақыл сөзімізді азайтыңқырап, хақиқатынан келіп, бет ашарымызды бассасақ, бет ашарымыздың басында өлі сыйлаған бай болар дейді. Марқұм өткен өтміш жас үлкендерімізді бір естен қылсақ, мына марқұмларды естілегенде сіздерден ілтимас, дөңгелекте азғанша ғана тыныштық сақтап тұрамыз достар. Марқұмларға естілеу. Ең әуелгі сөз басы келдім. Ең әуелгі сөз басы семьяңыздың жол басы. Қанша жылдар өтсе де яттан кетпес тұлғасы. Атаңның да атасы саялы күшім нұсқасы. Сіздердей жас әулетлер келдім, сол күшімнің шақасы. Марқұм жас үлкеніміз үлкен атаң Төремұрат ата. Төремұрат атамыздың рухына келдім иіліп тұрып, жүп сәлем еткеншік. Лея атамыздың жатқан жері жарық, топыраға торқа болсын деміз Әлишер Жан. Енеңнің де енесі. Енеңнің де енесі жақсы сөздер елесі. Ақлық шаулық сүйсем деген орынланды тәмесі. Сезіп сіздерге қуанар, рухлары жұбанар, ұмытпасаң атларын естелік болып мәңгі қалар. Үлкен енеңіз, анамыз, Перде шапамыздың рухына да келдім иіліп тұрып, және бір мәрте жүп сәлем еткеншек. Бұларда бір басын көтеріп қойған шығар. Әлі анамыздың жатқан жері жарық, топырағы торқа болсын мезәздер. Ой, рахмет. Шержан, бастап бере ғой. Сау бол, саламат болғай. Тойыңызда қайтсын міне. Өліні тірі сыйламай ел болмайды келіншек. Кім өліні сыйласа кем болмайды келіншек. Міне жасыл көліміз, ақсақалымыз, Базарбай ағамыздың рухына келдім иіліп тұрып жүп сәлем еткеншек. Рахмет Ашпа, тойларыңызда қайтсын. Баракалла, ағамыздың жатқан жері жарық болсын дейміз міне. Өмірдің ләззетін жақсылап тартпадың, жұлдызың мегдетіп салды да кетті. Сенің жас жаныңа қас қылған әжел, сізді міне ажапамызды арамыздан алды да кетті. Ажапамыз, Анипа ажапамыздың рухына келдім иіліп тұрып, жүп сәлем еткеншек. Жүп сәлем болсын марқұм жасыл көлдеріміз. Рахмет ақылдайлар, тойларыңызда қайтсын міне. Алғы сөз, рахмет, сала қойыңыз. Алғы сөз сондан бастанар, бірден көзге тастанар. Оларды ятқа түсірсең, еріксіз инсаннан көзден жас алар. Үлкен атаң, марқұм жасы көліміз ем жаратамыздың рухына, рахмет, ем жаратамыздың рухына
Kalımbike anamızın da ruhlarına kendim eğilip durup jüp selam yetkенчек. Jüp selam olsun marhum jaslı küllerimiz. Bugün mine perzentlere toy jasap atır bәчеңizге күтімірек бола берсін mine. Ayı jetken aylanbay. Aleyküm assalam, assalamu aleyküm. Kızlar yaşmışlar. Rahmet, rahmet. Tancan toylarınızdan aytsın mine. Ayı jetken aylanbay, ayda ketip baradır. Жылы жеткен жылыслап, жылда кетіп баратыр. Күні жеткен қайрылмастан күнде кетіп баратыр. Әмір болса Алладан үйленбеген қыз жігіт бұлар да кетіп баратыр. Кеткенлерден hele ешкім қайтып келген жоқ. Бұны ешкім білмейді, бұлар қайда кетіп баратыр. Расулдың рухына, Расулжанның рухына, Бақтияр Жездеңнің рухына, Нураддин Жездеңнің де рухларына келдім, иіліп тұрып, жұп сәлем еткеншек. Жұп сәлем болсын, марқұм жасы күллерің сенің. Жанларың сау болсын, әміне тойларың той қаласа берсін ағайтып олар. Yalğançı bol yalğançı deydi. Yalğançı bol yalğançı, alday degen alğançı, kişegi körgünün bugün çok közünde açıp şumğançı. Mine ayım halesinin ruhuna, ayım halesinin ruhlarına da kendim eğilip durup jene bir mərtə jüp selam etkençik, jüp selam olsun mine. Ölüne tiri silemay. Assalamu alaikum ağa. Rahmet ağa, toylarınızda kaçsın. Ölüne tiri silemay yel bolmaydı. Kim ölünü silasa kim bolmaydı kençik. Endi tüp dayların gayip dayının ruhuna, sabır daylarının da ruhlarına kendim eğilip durup jüp selam etkençik. Bu kaynatanının bizim Alişer Jan'ın dayları saydı. Rahmet, sağ olun, müzika boldu, rahmet, sağ olun, bolgaysın. Al endi hürmetli dostlar, ölmekten keyinde ölmek yok dedi ataba. Bugün mine kalkımızdan köyüne kolgalı savcılata vergen olda olmaz. Toy degen toyday bolsun deyip, kelip atkan alamandı, na kelinge atlarını aytıp, bugün melekemizin şaşlı güllerin bir atlarını aytıp edeyim dostlar. Al iyinlerinde akjavlığı, yeli bekkem sağlığı, köbeği versin bularının aklığı menen şavlığı. Rahmet, toyun da açımını. Ülken yenilerin Aysenem apamızın hürmetine, Arzugul apamızın da hürmetine kendim eğilip durup aldına, at batına, basına, jüp selam etkençik, jüp selam olsun, rahmet acaba, toylarınızda kaçsın, sağ olun, salamat bolgaysın mine. Al endi bana kendim toyga atan kelipti, erebi takiye basında, atanının şahsına kelipti, eyni atalık şahsına, şahsın bersin ülayim nesiller mine bizlerge, perişteler, ümelege, şahslı gönlümüz sürgen izlerge, bizim mine Allah'ın bergen ağamızın hürmetine, eğilip durup, jüp selam etkençik, jüp selam olsun, barakallah, toylar kılmerek kola versin, bon bolsun deyimiz. O apay, oy rahmet, bunda kalta salıverin, rahmet, toylarınızdan aytın. Sizlerden alga teberik koy apay. O rahmet, toylarınızdan aytın, on bolsun mine. Rahmet, assalamu alaikum, rahmet, toylarınızdan aytın mine. Barakallah. Al endi mine Keng Derbentli köşesi keldim. Keng Derbentli köşesi Kazanda kaynar köşesi. Tatıp görsün demine balkır insanın denesi. Maktap otkan apamız usul jastadın ülkün acesi. Endi mine ülkün yeneniz özüldük apamızın hürmetine jüp selam yetkençik. Aneke özüldük apamız tüpler oğungala versin demedine. Al endi mine keldim, endi jaslıgön jezdelerin apaların var, aytıp öteyin. Anetur jezde apağınız bolmagay köyül kapanız, əjik küçük katnası bir bolgay savqı sapanız. Endi keldim jaslıgön jezde apalarından Nazarbay ağamızın hürmetine, Altın Acıpamızın hürmetine, Kərimbay ağamızdan kalması mine Kərimbay ağamızın hürmetine, Şerife Acıpamızın hürmetine de keldim eğilip durup aldına jüp selam yetkençek, barakallah Kərimbay ağa toylar oğula versin. Al endi buna keldim, endi ataların var, kalay dep toydun anjamı, bu yakta bolgan bir janı, atan menen tuğuskan, barlık aşçı duşuğa birge beldi buskan. Senin ataların mene Fayzıl ağamız var, Sumanda jigitlerden senesi, Fayzıl ağamızın hürmetine, Ayım jengemizin hürmetine, Bedimrat ağamızam kalmasın, Firuz akşemizin hürmetine, Farhat beni şiirinin hürmetine, Anvar menen Zukraladın hürmetine, at batına bas babasına, jüp selam etkençik, jüp selam basın mene jası güllerin. Hay rahmet, toylar kutlumerek bola versin deyimiz öyle. Toylarınıza kaçsın. Boldu rahmet, toylarınıza kaçsın. Oğun bolsun deyimiz. Al endi hürmetli dostlar. Acaba men izlep jursam ben bunda go. Al
Al hürmetli dostlar, yendigi jagımda kelinin kayın atası var. Kelinin kayın atası kelinim Alişer degemine. Kelinin kayın atası sözünün çok katası. Usa katar ilettin oyla sarı kat kodası. Söylegeni jaksı gap, ol kızına aytarımını turusu akıl nasihat. Tam etmeydi kisiden, ırza kılgan isinden, balaşaga saklaydı özünün hadam düşten. Kol urmayda kılmıska berilgen şıltapcımızka, ol mene kız ösürüp jasaydı jaksı turmusta. Oğlunun kutu toyunda toyları toygalasın. Alişer Jan'ın koşalık bolgan balları birbirine jaratsın. Bekkem ağız birçigine aspında aylar talasın. Müvvesimine tolsuyup, jayla betsin şakağınız, semiyağınızın sardarı, kaynatağınızın hürmetine. Alişer Jan'a jüp selam yetkenecek. Jüp selam yetkenecek. Rahmet ayım çok. Toylarında var. Barakallah. Rahmet ağalar, koylarınızda geçsin, oң bosun deymiz mene. Al kelinşektin yenesi, kırdan jürer kemesi, kelinşektin yenesi, öz üyünün törösü, semiyasının ütkusu üyünün ahıl denesi. Keldim keldi bugün dep, assalamu alaikum apa. Rahmet, sizden algay teberik koy, toylarınızda geçsin. Rahmet ağa. Toylarınızda geçsin, oң bosun. Rahmet ağa. Kelinşektin yenesi, öz üyünün törösü, semiyasının ütkusu üyünün ahıl denesi. Keldi bugün dep, oğundan tudu kunum dep, üy maşkala sonuki jengil boldu şugum dep, tilekti dursugen şinagaным toyga dep, maydalap undu ilegen. Ana oturgan yeneniz emes anağınız, özüngnin tuğan anаңдай katarda onu sanağınız. Hürmetli kayın yenenge, siz dep söyle, sen deme, ahıl verse tınlay ber, biremen berdin men deme. Ziyat kötsün ziyat kör öz anаңdan kim deme, anasız bulu ömürge, ul mene kız keleme deydi. Kayın yeneniz, gül aydanın hürmetli, jüp salam etkenecek, jüp salam etkenecek. Al kozgalmaydı jayından, Nöks kalasının mene bazanda katık satıp bayıgan, bizim mene gül aydanın hürmetine, yine bir merte eğilip, bir merte salam et. Aydan rahmet, öyleriz. Evvelki yeti zamanda gel Müslüman tamanda, kelin alıp kız uzatkan şadlı kurran zamanda, ata menen yeniden tuğan ake şişeden nasihat aytıp barhulla olarını orunu ötegen ahıllı hasıl adamdan morunluk ata saylagan deydi. Mine jastlarımızın morundagi atası bizim Nöks Payjan var Osmanda. Aynan. Nöks Payjan'ın hürmetine jüp selam yetkenecek, jüp selam yetkenecek. Barakallah. Bulayda kabağını aşırırsak ya da aynen Nöks Payjan, oң bosun, toylarың bosun. Anau morunduk yeneniz, baskasan onu demeniz, ol turganda kasında hasla kaygı jemeniz. Bul yenengnin tilegin bugün şıltlap görüptü. Allah kızdı kinalpastan morunduk yeneniz Gülnaraga berdi. Morunduk yeneniz Gülnara'nın hürmetine jüp selam yetkenecek, jüp selam yetkenecek. Barakallah Gülnara, toylar oң bola versin. Kelgençe kelin sınalar dedi. Kelgençe kelin sınalar. Ölgençe küyü sınalar. Usundan darı selam biri koymasan usu senden boldu dep apalarыңды tubalar. Kelini yendi buna. Jezdin menen apalarың var. Ruslan menen Arayhan. Ava Timur menen Tamara. Bay. Salamat dedi. Salamat menen Sayıranın hürmetine ava. Gülzadaların hürmetine kelim eğilip durup öz aldına at batına. Basma jüp selam yetkenecek. Jüp selam basana ki. Rahmet acapalar toylarım. Tez kaytın tez. Al biri ağa bir dutarның tarınday, bir atanın ulları misli yegiz kavunday, bekkem ağız bir şekilde kara üydün şaşpağınday, ber ağız birikse mertebesi balentelimesi pamir tağınday. Yendi bile kelinim kaynagaların mine Şarap, Bahadır, Fakhreddin, Mir Polat, Mavluda'nın hürmetine rahmet toylarınızda. Mir Polat benim Mavluda, Azammat benim Gözzal, Hamza, Hamra, Uluğbek, Dilpuzalarının hürmetine kendim eğilip durup atbatına şüp selam etkenecek.
Köplegen konak atkarar deydi ağaylar. Köplegen konak atkarar. Жақсыдан жақсы atkalar. Al endi kendim bularga ardap selam bere koy. Mine ökpele koymaz paskalar. Jezde apalarından jene mine Ürstem menen Gülmira, Bahtiyar Kamila, Elmira, Kuat, Aygül, Nevbahar, Aziza, Laylalardan hürmetede kendimi ilip durup şup selam etkençik, şup selam olsun. Kendim endi belge kuat bergen kamar kayısı. Belge kuat bergen kamar kayısı ağalar rahmet karandasın. Toylarında kaysın akıda rahmet. Belge kuat bergen kamar kayısı ağalar kocalıktın ülken arsı. Bugün toyga gelipti mine. Bizim mine Alişir Can'ın dayısı Pamir Gülsara deyip dursa Alişir. Pamir Gülsara, Zavre, Mişa, Gavhar, Emir, Zakircanlardan hürmetede kendimi ili turu öz aldına şup selam etkenci. Al endi mine kendim jiyen tarıksa dayıga sönüyor degen nakıl var. Jiyen tarıksa dayıga sönüyor degen nakıl var. Tatulluğun son şöyle birin biri juda bir makullar. Endi jiyellerden Joldas bilen Gülşat, Dermenbay ve bir zemine Dermenbay. Ava D'Artagnan'ın hürmetine Niyetbay Gülnaz, Damir Uldavlet, İkram, Nasiba, Elham, Dildara. Emir Bekşallar'ın hürmetine Ulbosnam kalmasın. Mansur, Aygerim, Jasur, Aynur, Timur, Musa, Gülnur, Babur, Dilfuza, Gafur, Azada menen İslamlar'ın hürmetine de şup selam yetkenci, şup selam basın. Rahmet. Alpamızday, aybatlı, sapalaktay, salmaklı. Bugünkü melekemizin jene bir şaşlı könü. Olda bolsa senin morunda katan Nöküspay jandı. Jana görüp atırmız. Rahmet toylarınızdan etsin kızlar akı döyler. Morunda katasın Nöküspay'dın hürmetine öz altına ilip durur jene bir mette. Şup selam etkenci. Rahmet toylarınızdan etsin. Wong bolsun. Rahmet, barakallah. Rahmet apalar toylarınızdan etsin. Wong bolsun. Aynanay Nöküspay jan yığılayın demedin o. Rahmet kevlüge versin jüre. Barakallah. Allah. Vay rahmet. Assalamu alaikum. On bolsun, toylar on bolsun. Al endi mine kelinim keldi bugün toylap. Endi senin tuğuskan dayılarga gezek geldi aynan aytıp öteyim. Keldi bugün toylap. Tuğuskanlar dayılar. Dayılardan hürmetine keng dasturgan jaylar. Baksının başlamasın alatığın üstünde eşep şaksın dayılar. Barakallah dayılardan endi tuğuskan dayılığından Aymerike Ajı'nın hürmetine, Sağınbay Savlu'nun hürmetine, Kevlim Jaymen'in Rahima'nın hürmetine, Usnaddin menen Gülayhallara'nın hürmetine kendim ilip durup şup selam etkelecek, şup selam olsun. Tuskandar, ağız ketip aradı, Sultandar, Tuskandar, şakın jürüm şakındar. Ay rahmet, assalamu alaikum. Toylar wong bola bersin apalar barakallah. Wong bolsun demeze. Belge kuat bergen kamar kayısı ağalar kocalıktın ülken arsı. Endi bugün kelip turgoy toyxanaga bizin mine Ataşcan'ın dayısı Tülübergen degen jigit var sumanda jigitlerden serisi. Tülübergen, Gülbahar, Aymırzan menen Sarıbike'nin hürmetine, Sağınbay Nurbike, Aman Dariha, Sultan Gülmira, Musahan Jamila, Rüstem Nurzada, İslam Elizalar'ın hürmetine şup selam etkenci. Al endi mine kelinim mine kudalar kep turuptu, kudalarda aytıp öteyin. Toy sizlerge wong bolsun. Toy sizlerge wong bolsun arnap kelgen kudalar. Hizmetinde jigitler kangbak bolup jama. Tamırının alış jakına usunday toylardasınalar. Söylese sözgö kat kuda. Barlığı da bas kuda. Kuda kaylarımız mında. Bize kaltaga salamız priyama. Rahmet toylarınızdan etsin. Wong bolsun. Aynanay mına bala izlep jürgene meni hey kiragım deydi. Rahmet toylarınızdan etsin. Wong bolsun rahmet. Endi kuda kaylarımızdan Juma Murat kudanın hürmetine Gülşi, Kural, Nagima, Safarbay, Tazagül, Azamat, Zamira, Recep, Roza, Urazgül apa, Ence apalarımızın hürmetine at patına, bas babasına şup selam etkenecek.
Құдағи бір бейт, құдағи бір бейт, құдағи бір бейт, құдағи бір бейт. Ай, рахмет. Ал енді hürmetli достар, ендігі жаға кеп тұрмыз. Біздің міне қайнатаң, біздің Алишер жанның ойнап өскен бір класста оқыған класстас достарына кезек келіп тұрыпты. Яғни Алишер Гүлайданың құрбы құрдастары. Халық үшін атсалысып, мініп жүрді жорғасын. Осы жеңгейлеріменен бір жүрсе сөйлегені қорғасын. Шабысқа еле жарайды. Духи жағым үстіне шашларын майлап тарайды. Формалла нашар көрсе, көзін сүзіп қарайды. Міне Фарқатжан құсаған жігітлердің айтып өтейін міне атларын. Фарқат пенен Зивар, Жеңіс Замира, Камил Қатша, Дәулетбай Гүлмира, Қуат Гүлши, Сапарымбет, Арал Гаухар, Жәмил Ұлбосын, Бақаш Марияш, Мақсет Света, Шухрат Мәдина, Қуат пенен Насибаладың өрметті келім. Ондан қалап еді міне Азат пенен Әлима, бұл Асқар жанам келіпті, Асқар Базаргүл, Асқар Сафура, Бахадыр Каппанның хүрметті, Айпаршының хүрметті, Орынбай Зейнеп, Әмет Роза, Құрен, Нұрбеке, Мақаш Гүлсара, Айтек Нағима, Абат Рано, Нөкспай, Гүлнара, Өмірбай, Мақсет, Мұхиддин, Гүлбахар, Бердақ, Мұхаббат, рахмет Сапанжыра, Азиз, Гүлісталлардың хүрметті, жүп сәлем еткеншек, жүп сәлем еткеншек. Қасында отырғанларына. Ой, рахмет, Азатжан. Өзі Агластың балалары жақсы, Агластың балалары жақсы. Молодец. Агласта оқи қойым керек негіз. Ал hürmetli достар, енді біздің мына Гүлайданың келінім қайненен Гүлайданың достары. Міне, ой, молодец, келе қойын, құрдастар қой біздің. Рахмет. Ай, анам, рахмет. Сіздерден алға тебер қой. Алмаса қашан оламыз, тойларыңызда қайтсын, баракелла, оң болсын. Оу, уарықтыңызы, айнан, тойыңда қайтсын, баракелла. Рахмет, оң болсын, баракелла, оң болсын. Ал енді міне, Гүлайданың мәңгі бірге класстас достары, бүгін жақсы йошлары. Қыз балаларға айтамыз. Гүлайданың мәңгі бірге зияпатлас достары, бүгін жақсы йошлары, осындай тойларда айтла берген досеранның ажайып жақсы достары, Гүлайданың класстас достары мұна отырған әмме жәмәтке және бір мәтті иіліп тұрып, жүп сәлем етті. Мария Магдалена, талайдың арман едің, жүректің болған ені, өзіңсің жаным. Молодец, айнан. Ана қалып қойғанлар болса қалтаңа таппа кейін алам. Бәрі кетір қорықпа. Молодец, не деген бақытыны көрінді, не деген күш қуат. Келе қойың міне. Қуара келе. Айтын бет, сені бірінші бұл айтын. Рахмет. Ой, бұна іштанын түсіп көтер, баса бермең. Рахмет. Болды. Айтын бет, рахмет апалар. Тойларыңыздан айтсын, оң болсын. Бара келе. Ей, жанларың сау болсын. Рахмет. Ал енді бұна бет ашаршыға құда қалесе, 5 мың сасаң, 10 мың бұл қайтады. 10 мың бұл сасаң, мұне 20 мың қайтады деген бар құда қалесе. Рахмет. Бет ашаршысынан күймейіз құда қалесе. Оң болсын, тойлар құтын берек болсын. Ал енді бұна келінім құда қалесе, сенің енді бұна қайылерің бар. Қайылерден жарыпсаң айналайын. Қайылерден жарыпсаң, аяп қоймас тарыссаң, оларға hürmet көрсетсең, озарсаң бұдан жарыстан. Қайылеріңнен Бекзат, Шағзат, Зумрат, Элдар, Рамазанлардың hürmetine иіліп тұрып, жүп сәлем еткеншік, жүп сәлем еткеншік. Ақ жеңеше алмайсың ол анама, сен болмасаң тойдың сәні болама, дәл өзіндей маған жеңге сыйлаған. Анау тұрған бекешің, ассаламу-алейкум, Мұрат аға, саламатыңыз яшы ма? Ассаламу-алейкум, яшы көлдер, тойлар құтылым берек болсын. Анау тұрған бекешің, оларға тілің тимесін, сенің нағыз сырласың, заманласың, жырласың, бекештердің бірі біздің Муниса дейді, айналайын. Муниса қызымызға иіліп тұрып, кені бір мәті жүп сәлем еткенші міне. Рахмет. Ал hürmetli достар, ендігі жағы мына алыстағы ағайыннен жақындағы қоңсы жақсыйды. Біздің міне қоңсас ағаларымызға кезек келіп тұрпны. Атадан қалған нақыл бар, кердім. Атадан қалған нақыл бар, бұрынғының гәпі бар. Өзіңе жақсы қоңсыны дейді пұлға сатып ал. Ойланып тұрған адамға ұсы сөздің парқы бар. Қоңсың болса ұятлы,
ağayın ziyatlı bilinmez kemiz kutuğun tabak alsı bersip aşıklara diyesin. Yendi bana konsas ağalarımız Gencebay ağamızdan başlasak mı ne? Gencebay ağa, Gani ağa, Jumabay ağa, Mirzabay, Rüstem, Hamid, Salavat, Rahat, Kurban, Berdat, Uzakbay hem de Alişerlerin hürmetle şüp selamet geldi. Olsanızın darvazama karagan Sol bir üye bir güzel var şipik şaşın karagan Sol güzelga aytalmayman sırrını Bara koysan anası var sen kimsin dep soragan Al endi bilen geldim hizmet isip oso toyda bari jugurip şavuşur. Hizmet isip oso toyda bari jugurip oy rahmet toylarınıza qaytsın. Hizmet isip oso toyda bari jugurip şavuşur. May kolkozda kanday taza haber bolsa hemmeden burun tavuşur. Birövleri bağırsak pişirse, birövleri tandır nan jav жүрген konsas apalarың mine Kızlargül apamızdan başlasak. Kızlargül apa, Nurjahan apa, Zamira, Zuhra, Bibisara, Baktapa, Dilaram, Venera, Arzay, Zoya, Aygül, Gülnaz, Perdeş apalarına cüp selamet gelecek. Rahmet toylarına. Hizmette konuk çayımız tayın Kelgin iman izzette Yel biyi hem jigitler Yirti tannen hizmette Konuk çayımız tayın Kelgin Al endi bilen iman izzette şoramız toyda beredi dep bir ay birin jigitler katık mayık may jutup gözlerini arakka seyisler biri koşaktın kasında biri kızlardın kasında kullası hemme jara usunda endi bile kelinim senin ömürlük yoldaşın bizim Ataşşanның şora yoldaşları var eken bilen bärini aytaman desek atartan yok sadan keteyin hazır Ataşşanның şora yoldaşları senin kurbu kurdaşlarың bärçe bäsesine eğilip dur şüp selamet geldi. Assalamu aleykum. Rahmet toylarınızda aytsın. Goň bolsun. Bir dostum var can bağırım bala gezden Bir dostum var birge kala dala gezgen Bir dostum var baylıkları tolup ketken Bir dostum var uyge Al kalıp koygan yok mu? Ağaylar. Gülayda. Kalıp koygan yok mu? Sütçülerin kalıp koydu mu? Aytayım. Yok mu? Yaxşı. Boladı. Senin adın kim? Nur Sultan Canay. Arkadan samalı istimi usu bizim Nur Sultan Can'ın bayağıda şömötөгün şırkıratıp durup kesti mi? Jigitlerden senesi bizim balamız bilen Nur Sultan Can'a da eğiltirip öz alına jüp selamet gelecek. Jüp selam bolsun mine. Al endi kelinim bilen men de bir senin kaynağın moldan bolsun sarpayım. Betindeki şavlığında astegana tartayın. Mine süygünün mine kosup yüzge şığın kartayın. Mağanda ibi bilen eğilip durup jüp selamet gelecek. Jüp selam bolsun. Al kalayık kelinler, şaşuğun moldan berinler, kelin şektin didarın tüpalemde körünler, kele versin avulga, osunday jaksı keller, ölgü alaman degen keller bolsa, bizim Alişer Jan'ın kelini yerinler degende bir kol çapıt bugün zor bolacak. Alişer. Ben şaşlı küllerinden birini çağır buna kelinge patiyasını versin. Bana bir kolum ustam. Bana oya bu niye degen oya ey tüpelemde para ey yüreğim benim. Yani sağ olsun. Çağır. Ağa kelin. Gelin oy. Ya bismillah. Vay Allah. Kele koyun. Altını alma, dua altın emes be. Javun bilen yer gögürer, paten bilen yel. Hadır mına, kelinge mına, şarşı göllerдің patiyasına verik mine ki sadar gittiğinde rahmet. Devletçen kalay, şaypay işip atsan ba? Yelu tastab atsan ba? Maksım bu küttün besinem. Bugün maksım yetten, maksim bu... Kele koyun. Kudanı çağırsın, kuda başlasın. Kuda? Kim kuda? Alişer. Oldu. Allah'ın bergen ağam edi. Allah'ın bergen ağa kele koy. Yaşullu. Alpamıstay, aybatlı, sapalaktay, salmaklı, mamambidi, ardaklı, ul kızlarda götürüp kamalına getirip bugün ülkenin kuvançka bölünüp atkan şahslı köllerimizin biri Allah'ın bergen ağa kele koy. Yaşullu gel. Barakallah. Al hürmetli dostlar, sizler üçün tatlıgan bugünkü toy tagamlarından jeyip, gavhar sulardan içip, yerli içip köy götürüp degen niyettemiz dostlar. Toyumuzun şahsı ötüğüne de sizlerden ülkün ülösünüz var dostlar. Hazır bir toylarda, bastamada, bir toylarda
jaz tamada, bir toylarda, qos tamada bo'ladi. Bugun biz mine dostlar, usundan keyin de Allah nasip etse toyumuzun yengdigi qiziqli chag'in boshqarатын jigitlarning serisi hozir bizning mine tamada inimizga gezekte beremen, oldan aldındırak bizim mine Allah'ın bergen ağalarımızdan bir patiyasını alayık. Verme kele koy yaşlı. Bunda mı? Bunda o yel aylanımızda yok ağam. Kel. Kel. Ah. Kele koy ağa. Allah'ın bergen toylar oң bolsun yaşlı. Kuday uzağına koyarsın ağa. Sizin yollarınızı bile versin Kudayım. Köterinler bilekte, yaşlı geller biz verecek. Acayip yaşlı etlekte. Ay qarab turayıq. Qilagirdim. Ne deyim men endi? Hadi verirsin ağa. Ha, so'yma. Al. Yaxshi. Al ağaylar. Qudag'aylar. Mana Alisherjon bilan Gulaydaning atalik, analik farzini o'rnab Qaraqalpaq xalqining sonini bir mixli qilib ko'paytayin deb bir baxtli to'yni boshlab o'tirgan екі jasmish baxtli bo'lsin. O'zining o'lib o'tsin, kelishigin bersin. Ul-qiz o'zining bo'lib, den sog'lig'i mixli xalq so'raydigan, xalqining xizmatida bo'lib, hadal xizmat ishlaydigan farzandlar yetilsin. Sani ulasa versin, avlatim davom etaversin. So'gan to'ylar yaxshi tarqab, el xalqning oldida olib o'tirgan patiyalar qabul bo'lib, umr jasimining kelishigini jasab, hammaga ulgili semiya bo'lib, xizmati yaxshi jarashgan hadal farzand bo'lib, hamma suysunganday farzand bo'lsin. Buni to'yga qutlug'lab kelib o'tirgan, to'yga tilaklashib o'tirgan ağaylardan shunday yaxshi kunlarga oldu o yağa, kızlık yağa degендей qimmatli vaqtlarni bo'lib ko'p o'tirgan ağaylarga da tilagim sonday. O'ni bo'lsa, onlardan baxtli bo'lib, to'yimiz to'yga olasa bersin, kelishegi bo'lsin. Buniki qo'shilib o'tirgan balalarning baxtini taqdim ko'rib, ularga yetib o'tirgan patiyalarimiz qabul bo'lib, uzoq umr bilan hamma vaqtda quvonib yuraveraylik. Buni xizmatda boshlab o'tirgan sizga da rahmat, esingizda davom bo'lsin. Qayta so'zilmaydigan bo'lgandan keyin birodlar bir aytib ketayinde. Amin. Jasur gün aytgan tilagingizni Allah qabul etsin. Mana aqamizga bir şapan bo'lsin. Hey! Alisherjon, ağay. Bir minut to'xta, muzika qo'yib tur. Yotqanda yo'ling bo'lsin. Qidiratan yo'ldasing bo'lsin. Allah Taala baqit bersin, davlat bersin, bereketin bersin, ten sağlığın bersin, iman bersin, mertebelerin belent bo'lsin, jinagan tergenin to'yga bo'la bergey. Uni o'skeysan baxtli qo'yslar. Amin. Rahmet. Mana jasur kunlar aytgan tilaklaringizni Allah qabul etgan bo'lsin. Xudoyim, baxtimizga siz jasur kunlarda oldimizda aman bo'lgaysiz. Kelinim Xudoyim, qo'shiganim qo'sha qargaysan, baxtlisan bo'lgaysan aynalayın. Bo'ldi endi kelishekte ishga olib kete beringlar. Kelinin beti açıldı. Ağası. Şimdi bana bir çağırmış mı? Kalktı o. Çağıramın vakti olmayı kına. Restoranın vakti şeklengen. Onda kele koy açıp aydılağa keliş. Yaşıldı. Vay kelin ketip kaldı koyuldu bizim. Kelinge ruhsat verip koyduk. Buladı rahmet. Kel yaşıldı. Siz keşikkensin ağa, kelimge ruhsat veriş verdik koy. Ağacan, vaxtımızga aldığımız zaman boğayız. Na kelgen cemiyetke bir patiyanızı edin. Bismillahirrahmanirrahim. Mına cemiyetke rahmet toyumuzga kelgen için. Ballarımızın toyu varıp toygulasın. Martebesi berent olsun. Önsün kadarın jorolaslarından kem bulmasın. Oynap külcüğün korup bizge nesip edeversin. Ömürlü şükürlü olsun. Yaş günleri köp olsun. Toy olasın. Rahmet. Amin. Fazlaka rahmet. Aytkan tilagingizni Allah kabul etken olsun. Dostlar, anekey. Olma. Ağam patiye berdi oylan endi. Bak rahmet. Amin. Al hürmetli dostlar, men kelinin beti açıldı. Duz nisibesi Alisherjon bilen Gulaydaning şağırığına şaşıldı dostlar. Endigi şağı Xudo nisip etse, usu жерде жигитlerдің seresi, endi bizning tamada balamızda hazır ortaga çağırsak dostlar, mikrofondu hürmet bilen usu balamızga bersin dostlar. Salamat bolgaysiz. Qayda?
Rahmat, hürmetli mehmonlar, jaslarımız tayyorlanib olmana erishganmiz. Navbatda Show Brand ansamblini beramiz. Наливай чайханчик чаю, вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь им нравится она. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. Что за жизнь без чайханы? Яла идет по кругу, аксакалы смотрят в мир. Ради Господа да древу, здесь на столе новый мир. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. Что за жизнь без чайханы? Kelmading, aşıqligimni bilmading, meni nazarga ilmading. Bora ber, men bormayman, qo'lgin menga yor demayman. Kel desang men kelmadim, aşıqligingni bilmadim, bilmay nazarga ilmadim. Bor dema, men bormayman, boshqani men yor demayman. Boqsam juda shunuq ko'zingdan ham xunuk o'zing. Hammadan ham go'zal o'zim. Bor dema, men bormayman, boshqani men yor demayman. Olma bergen qo'llaringdan aylanay dermisan. Keyin ko'rgan xonatlar
свете много, но самый лучший без прикрас лежит вокруг гор высокий зеленый город Шахрисабз. Шахрисабз, Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Шахрисабз, Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Тебе пою я песню эту. Ты сын жемчужины Востока, ты Мекки бил для мудрецов, и слава о тебе далеко стрелой неслась пестрый гонцов. Шахрисабз, Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Шахрисабз, Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Barışıqda qızılolma pishgan ekan, o'zi bo'lib qarasa qur tushgan ekan. Barışıqda qizilolma pishgan ekan, bizni boshga shunday savdo tushgan ekan. Sevib qoldim sho'x bolani, nigohlari oq bolani. Orttirdimay boshginamga, xayolimda yo'q bolani. Sho'x bolaga sho'xlik qilib kuydirsam u qo'ysam turing. To'ylar o'tsin bechorani, yuvosh qilib qo'ysam turing. Sevib qoldim sho'x bolani, qiynog'i ham ko'p bolani. Gul tutmaydi gulim sandir, endi meni qulim sandir, mening joni dilim sandir. Sevib qoldim sho'x bolani, qiynog'i ham ko'p bolani. Gul tutmaydi gulim sandir, endi meni qulim sandir, mening joni dilim sandir. Barchaga to'ylar muborak bo'lsin. Shu Nukus Rahmet, show brand Nukus. Marhamat, hurmatli mehmonlar, o'rlarimizga siylatib o'tirib joyga olamiz. O'rtani kengdan ashib olamiz. Marhamat, o'rlarimizga siylatib o'tirib joyga olamiz. Hurmatli mehmonlar, o'rtani kengdan ashib olamiz.